Klaim Cristiano Ronaldo kiu ke Al Nassr Syakirdan ke Maningkong teng tep gol Lionel Messi ha ke MLS bat lemba Lamine Yamal nang tampoin ke Barcelona ya ke Real Madrid ha ke La Liga. Hai perlu tapi don siya simpan kerjaan perkasih papan share like subscribe persahat rekum cuy ke channel. Hakijing lekai jang ke MLS ke Inter Miami klub limno ya ke DC United da argol la sigol pat mar sigol Rodrigo de Paul pat Lionel Messi kile tep hagane gijing lekai pat Lionel Messi le tep lai gol hagijing lekai jang ke MLS mentah pat Lionel Messi ula poi khatlai spa ar ha ka Real jong u haba ken lang ke assist bat ki gol ba ule tep namar pras pak kendai gol bat saus pak light liki asis pat setang si gol ba Lionel Messi un poi cek kendai pak gol bat haba pai cek Saudi Pro League ke Al Nassr ke job stalit ya ke Nom FC pat mentai ke Al Nassr ke don hakerdan ke Menkong ke Saudi Pro League tak tam arpoin ya ke Al Ali pat haba pai ha ke La Liga ke Barcelona ke job ya ke Athletic Club da sigol lemba Lamine Yamal balayo tep haga minit ke bandru pupra bala asis da Pedri kum taga Barcelona kala tam sau poin ya ke Real Madrid haga medikin poin jong ke La Liga kublai si bun ngesdu away per ke video